Nagasemeli kwanu mwanjumurine weekend ya orit kuria Jumamosi ni gori gendete ko bari to ermoninga kingo kwariania SMS itu ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabona marogoba indingu banyina ali to gusangiri kuria kete go ikaboniga no kubori kwanu nyara ko bamona inje go ikomari nyarabuna ni gotutugaritia matuko Eyemo na merongo kianda na tatu irigo chikoenda sobo jorio bonne po mwako yoiga matuko 198 tutigaritio katwenda sobo jorio bonne kerense gendete kunya gusukomono kurende tariara binabwate nigo banu kukwira wikasemese mangana mayingo manyibuna botambe retariane Brighton Makoli. Azamatuka mange nigo abantu bari no barema banyare bagotabura nigo bakwe mono anene nabana siasa nemerubiri yeserekali nemerubiri yeserekali terabe kubuyeri ko bakonya kunende nigo bono beso kina otabuna nabarumbata kiri koinyurwa anene kubekirwe merubiri yabene no nabana siasa usabarai batakiri ko bekiri merubiri yabene rikwene kina barabunkwe manya bare usingo kora bare gasibuna montonde bwensi nigo bono batebiruna abana siasa anene bari bakuriye biro aho nabarumbata kiri kubanyura nakoba ensemo yabo wata balemavu abana batari koiru skuru abana ba nkarenga baguca gokonyu na inu abayibori bawo abana ba mutete bachwikaransa siji street town yari bagosabire jiskuru cyabo nchirororo nkimutako bayira libaga egento tutagete no opportunity tonyore libaga tonyore semi twekonye nkorike mami taringane tingo saberere ntaete nkorike onkorere gas sawa sawa igoto elibaga andonse somo kutanore manyanga people living with a disability they preserve a chance to speak erenkorigere libuya bo barache yaito togo chakera no enkorwa somo gambe Vincent oise komo bolia assess location ya obaracho abale mavumbalenga tamanyiti usenekene aya hocho mwe MCN Ibrahim Nguvo abale mavumbalenga bali bo baracho ward takole tiki aya hocho mwe MP oyoro oboniga oise komo bolia bale mavumbalenga bali nyali bali chachi takole tiki bono nama yakonyorere iga intunto tamanyiri intuntoli ase constituency ya nyali bali chachi. I mean, we should be fair. Bila hiyo kijana ameongea juu ya people living with disabilities. Ama wanasema the people are able differently. Hiyo ni kitu kila mtu niona mmenyamaza nyote kabisa. Why can't we help such people kabisa? Na yeye amesema vizuri, hataki umsaidie akuje kukuomba. Wewe mpatie haki yake, na alisema hata anaweza kukupatia kibarua yeye mwenyewe. Abasare korwase kaunti ya Nyamira nigo bano banyarire gosemi gobuna batakire komenya ne chimbo chingie kiombekemo nigo gikanseme yasumo yigokorekana ase skuru yoborozo ya Nyamira asibona basawo banyarire bagosemi gozi kwigeriwa akibatakire komenya ne chimbo chingia ime yebinyoro au murikyo ito job mangi nekerana asumo yigoyo na gutwariganiria roboti rokubwatia umusangerekano monene bwo kwegeria aboroki gwa igoro y'oburayi no hariganigu imeye skuru y'oboroso yaba muri ya Nyamira ekiombe gya Kenya Students Christian Fellowship na kikiarobei umorobereo yo oreta amochi skuru ikomina ibere. Today we have 12 schools and more than 130 students who have attended this training, and I really want to say thank you for all the schools who have attended this training. I also want to say thank you for the principal, the host principal, for allowing us to have this training here. Igati ya baraibata somo sangerekano yo no mugati wekiombe kyo ime ya Kenya John Sang umunyakerogo wekiombe kyo Bomet Jacqueline Rono n'abalimu bande abange igo basemi aboro kigwa igoro yobora inenchira yo kwerenda uno musae. Before you forget, this thing you are doing you will never forget. It will haunt you for the rest of your life that you burn down property. What could be the thing if you want to attend to the issues that students have a problem with this relationship which is rampant and it is causing problems? We have students that are getting pregnant. We have absentee fathers in school. You know, self-control.
igangene ne kyombeke no kurabaro kiwasobo Kristo enchera yogu yatana ne chisagwe chimbe na maliogo yogotindi igatia manganande amabe. And what we are teaching is how they can be effective in their schools, how they can be able to cause an influence, how they can be able to change the culture of the school, how they can be able to change the culture of the students so that they be disciplined. These issues that we've had rampant in institution, we believe that it can be addressed. The fires, this kind of drugs problem that are bedeviling institution, these are the things when we come to a training like this one, we address this issue. Aboroki wambago kiguno moroberio yo nagosemi aboroki na aboroki gobe skuru chinde babwaterane ase omoroberio yo. My name is Ruth Makori from Nyewa Girls. We have got that today in Nyamira Boys for the CU training. We thank the KCSF members for training us as students so that we can grow up spiritually. It's been very good. I've learned many things like how to take self-control of myself. Obora yo buye bogo chaka koromoke koko kina komache kwera igokobo monto bwengencho kinko reporter Ndizi TV korwe county ya Nyamira reteriane job maangi Karato kusuka posioni gobono murai wikiama kia ODM Raila Amolo Odinga haikirana asensemo ya naruka satwaro musankano monene ne chami yama ase agania bambu bachukumakira chikura asiganga yayo kurigero president omwako yoiga Raila nigera libakali nene na kwera chisera jae chiriari getiko chiko conference ya Kenya anene kero aranyaraka kwegwa libaga kobomora yo gatano bwense ya Kenya sasa uwanjani. Na nikatoa sababu, nikasema Kenya hii tumeshakuwa na ukombozi mara mbili. Wa kwanza ilileta uhuru, ya pili imeleta katiba mpya, ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione kwa mkono. Tubadilishe uchumi wetu, tuboreshe uchumi wetu. Walipokuwa wanapigania uhuru hapa nchi hii, walitambua maadui matatu. Mzungu atoke, tupigane na maadui wetu, ugonjwa, umaskini na ujinga. Sawa? Sasa miaka 58 mpaka wakati huu, yale maadui bado wamo, ama sivyo? Ndio sababu tukasema mpaka tubadilishe mwenendo. Hii ndio baba anataka kufanya. Asichinga kiyechechi niga momocho makonyi bomorai bwense William Ruto asamo boli osate bya Kenya gotachiko mwachikuru mwako yoiga asate abuna nkai Ruto hakurusi chibese kira kunyara kwenana kira lituko kera gutwara misangano ya ibono Raila niga momochi Ruto kerate biruna Ruto niga gendete kubaragai osiniga gendete kubangai na Kenya kyagero nyarega kuba obisi no morai bwense Uhuru Kenyatta kurende nigo Raila momochiri nagate abuna Raila Ruto niga kunyara niga bwati chibese nyinge ejitamanyiri kai chikuru. Nimekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Sawa? Kwa hivyo hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Wao mnajua pale hao jamaa wanapenya naye kwenye hazina yetu. Wanakwenda kuiba pesa zetu. Wakitaiba pesa hiyo, wanakuja naye sasa wamefura. Sasa ile wanaingia ni nyembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Msafianza damu ya ng'ombe. Unajua hiyo? Sasa hawa watu tunajua hiyo menya zote nitaziba. Nitapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango. Hawa akitoka kule anakuja sasa tio nataka kufanya harambee kwa kina mama. Amebeba 5 milioni peleka pale. Nataka kufanya harambee kwa kina vijana. Anapeleka 5 milioni peleka huko. Anatoka huko msa ingine amesema ameingia kwa kanisa. Anasema ati sasa mimi ni Mkristo sana.
Yeye amekuwa Mkristo kushinda papa. Atufungani Mariko sura 5 fungu ya 2 inasema nini? Sasa hiyo anasema tio askofu hana gari. Tunamletea gari. Shule ile haina basi. Manua basi anapeleka hulo. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi 1,100,000. Yaani 1,100,000 anatoa. Mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo mwingine anatoa wapi? Abamenyi kurwa asensemo ya isioro nigo bono bamuburirie murai bwenze kubakonya konyora masakara abo yechindemero gose yimaikano gitaito didi cyabo iri abarabu kwegendereria bona bamenyi abo nigo banyare bakorera bagote abuna amanyandenge na arororo kurwa asenseme yo tagete kubaura chindemero cyabo kurende nigo bamuburi murai bwenze kwesona nigati na kubakonya iri konyora masakara arabakonye kuira chindemero cyabo gose kumanyekana abuna chindemero cyo ne cyabo. Naomba rais na minister wa radi, kwa sababu sisi ni watu tunataka amani, ni maneno ya Title D, kwa sababu tunasikia Governor Kuti anataka Title D kuja Isiolo, na yeye anajua ile kitu inatukura Ardhi House. Yeye ndiye ameandika watu wale wafanyikazi Ardhi House, na hawa watu ndio wanaweka double location, ndio kusudi tunasema tutaki Title D kuje mpaka Kuti mwenyewe na watu yake watatue mashamba, kwa sababu shamba moja iko na watu 3, watu 4, hata watu 5, hata watu 10 iko kwa shamba moja. Hiyo ndio rais tunakuomba sana Title D kuje na Frida na Caronel Minister of Land. Kwanza Kuti akitatua hiyo maneno ya shida, si hatuna shida, lakini tunakuomba wakati huu Kuti Title D rais wetu Uhuru Kenyatta, na unajua rais uko na huruma na wananchi wa Kenya, na tunakuomba sana na tunakupenda sana, kwa sababu tunajua rais utaki maneno watu wafinyiriwe. Isiyo tumefinyiriwa, na si kitu kingine, ni mashamba. Wale ambao ni grabbers wa ardhi yetu, si ati ni watu ambao wanakaa mbali, ni wale wanakaa ardhi house. Hiyo ardhi house wale ambao wanafanya ndani, wanakuwa connected na watu ambao wanatoka nje na wanatengeneza barua na wanasema hiyo, wanakuja kwako wanakuambia ardhi ni, yani ile plot, ile shamba yako, wanasema hiyo shamba ni yao. Tunaomba kitu kama Title D, tunaomba tafadhali president yetu aweze kutusikia mahali aliko. Tekero bono mubaromo ko wendete kwena kiwase bali bagwesoki kweli kibuna ba kichikura sentundende ya kabere ningobono mubunge umatira ligati gashawa hanyarega kumaje serikali asoko tabike meroberi ya bene likwenagya buna nkose mibara abantu buyabu wesoki na uji kweli kibuna abaki chikura mubungo yo niga machiri murai bwense sasa tabiruna murai bwense niga akiro tuchikura chinyinge kolengani ga abantu beli geti abange kolende asengenjo erago chokora ntunde cyae cyakabere nigo ere atara na mono igoro yabantu kweli kibuna baki chikura. Government made a lot of effort because it wanted President Uhuru Kenyatta elected. Right now, the president is not interested in the election. So there has not been a very big effort to give ID cards. And we are urging our young people to know that they are very serious stakeholders in this country. And they need to play a role in choosing the next government, because they are the ones that will benefit from good programs, from economic revitalization, from programs that are going to change their lives. So they need to take part in this election. We agree many people are disappointed, not just the young people. Karensi ya Kenya yende kweli ni uchaso bachori wanena barai au bagende de kira ekoko anene kiroli tuko ria mambi riganyerire kero murai bw'ikyama kya NC Musari Mudavadi agochikorari ikanga yaye gusago cyukwanira abakenya kero agochukira na sumusangano asensemeri ya Bomas nigo bono abasaye bari bakomoko boko banyarire bagote bakumuboria banataji gusira muntu ndi bwensi korende agende goika etebe abasabu nigo batebuna barabo nigo beyariganite mono gochikumusira Musari Mudavadi ko murai bwense ya Kenya kwa murayo gatano bwense ya Kenya. Kwa majina naitwa Edwin Nabaria, niko part of the Youth League ya ANC. Na tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya preparation ambayo mheshimiwa party leader wa ANC ametuambia kwamba kutaenda kuwa na earthquake hii Kenya. Na hii earthquake tumekuja unajua earthquake kama inakuja lazima inakuja na mambo mengi sana. Na ndio maana tumekuja hapa preparation, ni kama tumekuja kumtengenezea njia.
so that ile siku ikilipuka ilipuke vizuri. Kitu cha muhimu sana ni kwamba sisi kama youth wa Kenya, unajua tuko hapa tuko na wakilisha wa youth wa Kenya mzima, ni kwamba tuogopi na tunaenda kumsupport Musalia Mudavadi hadi mwisho. Na Musalia Mudavadi si ati tunamsupport kwa sababu ni Muluya ama ni nani, lakini kwa sababu at the moment the best presidential candidate wa Kenya ni Musalia Mudavadi. Ukiangalia kama uko hapa, ukiangalia huko nyuma kwote ni makala luminous green na sisi wenye na white. Ani Musalia Mudavadi inaonyesha ni chama ya ANC na hii chama inaenda hadi kwa debe. Mimi niko na jambo moja kwa vijana. I'm the county youth spokesman wa ANC. Vijana tuchukue kura. Raundi hii vijana tuchukue kura kwa sababu bad leaders are voted by good people who do not vote. Kwa hivyo tuchukue kura vijana na to make sure kwamba Musalia Mudavadi anaenda kukalia kiti ya uraisi ya Kenya. Musalia Mudavadi ako na jambo moja, economic revival. Tunataka ku make sure kwamba watu wanapata pesa mfukoni. Kumaanisha pesa mfukoni ni kwamba tuko na economic liberation through Musalia Mudavadi. Ya kwanza, on Sunday tuko na earthquake. Na hii earthquake ita happen kila mahali apart from hapa Bomas. Sasa kuwa ready kukuja kujiprotect wapi? Hapa Bomas. Kama wewe ni kijana na huko nje, tafadhali tunakualika hapa Bomas na tuta make sure kila mtu ako hapa ndani. Jambo la pili, kura manzi. Tuchukue kura kwa sababu Musalia raundi hii venye wanasema ako kwa debe. Na hii debe ni yeye ndo number 1. Wachana na ile maneno yenye mnaona sijui Musalia ana support nani sijui ni. Sisi tumekaa na Musalia na tunajua kwamba Musalia anafika wapi? Debe. Musalia anafika wapi? Onyorubna ekeromo raibu kiame kikenis Musalia Mudavadi anyaraka kurabuna nguchara gutwara musangano yidit kulia mambia niganyaraka hoteabona ni gochikobo motengecho monene oyaba Kenya bagendete kuganya nene nande nanyaraka hoteabona tararigani muraibu kiama gyodie murera morodinga asikurende atete na nariganitie abali ba obuchi principal jiricha oka amo no monogeri bwebunge ne Justin Muturi amo gati yabarai bande nasikagire no murai gosomo konyi murai bwense Dr. William Ruto na bakagiru chigikirana ase omoyegoyo asebo ase Musalia ateabuna Ruto ni araji guikerana abuna omosani wa NC kero tugusuka bosio kero bono obogima bogendete gukongana uchumi gendete gukina mono asense yeito ya Kenya ni igaba Kenya anene abagusi bagendete gwetoma erikonyore sabuni no mugati okera lituko ande ake abantu ngorobo abale abantu bali bakorosi chisanduku kero montasirire anene abantu bali bakoba bakwirerana no barora ne gasi etetakeri okoreka kurende umurikyo itumirire mumanyi na atarerete gati abali bakorosi sanduku ekina ukwana barabo na gutwaraniria roboti rokubwatia abantu abange nigo tomanyete obonchoreria ao buna obonye bwechindagira chitugo gati oboni bonde korende obonchoreria ase oborosi bwechisanduki nigo abange batari kobonyora mono ntwaira libagaria bene na gusangana abonchoreria abaiga Samuel noyomo bwabarosi bwechisanduki na nigo agotoigorera amange igoro yoborosia obwo ase egeka kemiaka 5 ya elire nigo ngokorega meremo yane gaiga ase omochi obosongo meremo yane ne yokorosi chi nyomba jiga chi abato nyorire gose chi sanduku kuna jagete korosi sanduku ejiga na rosi ribono emiaka mwaka no yonane nigo agontebia ebiasara ebi tibiri bibe korende nabo bire buna ebiasara binde byonsi inje ebiasara ebi kerongo bijaka ozie biasara ebi na bijagete bya kapenta enyene tabwati sanduku lakini kera yaikiranga na tukanyoranga ebiasara ebi ga bya sanduku na biro binkoleta bire muna ngoleta bire igorake kobwa muno ra rosie meza gosegitanda na litwa jake biasara ebiga igo biasara ebiga tingotanga ne biasara ebibe biasara mbiri bire bibe gaija bikoleta ebiasara nigo bigokori buya mono korengana na sebigoire buna Samuel agontebia bonoga mono sanduku nje kerongorigereria ebiasara bie sanduku to koigora angene chemist koigore angene ase enyagitari ere moziri enyagitari bo muna bone enyagitari yaite rivaro ya general buna Samuel akongerera efamily ya etebwati bobe bonde bwensi negasi yae ekiagera nero nkoletere enengo buna gasiende yonsi ese family ya njene mama besa te yerigire ngeyige yaru ese section nigete ne yaru ese section nigete ebesa ne ebesa buna monchoreria onde bwensi Samuel nabwate ebitango ao ase obonye bwae ase boigo abarunde bechigali chokobogoria emebere gose chihas nigo boigo akwaneire ayare bagwetera okonyora sajino okonyora nogoke obokong'una obogocha bwacha gosira ase omojigete
ande baithe ngonyororo montako aro monetu lakini omotaka timati gosege ndengo karoro omonetu lakini omotaka bono gasirire kwanyoro bogo ngwabeire omonto omonetu chibesia sanduku ya kobali igori kiagero mobere no monene lakini ese family iyo tebwati okwe owezo yokorozi sanduku iyo kegerere ligori rire igoro bona kwanyora nga omonto agojo tumie ruga nga ya sanduku ye omonto itali monetu toroserie size yerega ase challenge bona yamanya kobene ne yogo jikorangirunga ya yanza jinde omobere obeiro monene ese ngenjo yogo bakwanete nga mobere ya no ore no mokani omobere oro monene ese ngenjo yo uwezo bagateba ngo omobere oro moke ese ngenje jerekara ligolirike moziri mura wanya wesa nduku gosene eyo mwana omonto ja thayo ngo mwana ari gosene we miaka 10 omwana kare we miaka 12 ese ngenjo ye chibesa ngegara na dirikirake lakini muisoe esire yatokeanga omwana oli obeiro monene sanduku yiga nigerenke igo inere challenge mono togwetheraga arafu kwanyoranza jinde muna bono gagese gasiere challenge mono togitwaethera ororo ngonyorore kala customer jigoja nonde nago chanza jinde baumanete kurweke nyoro kulingana nayo mobuko baumana bamanya goja bona goja na pain eri abwathe kurweke nyoro oja nero ase biasara ebi nindu njege ndondara jiko batevingelinga nindu ko dogosoka no koligia dogoja twate koligi ona konyoro yakorwaria abwato burunga nzajinde yani oranga nzajinde ni twale the kosi yaba lakini etali takete ko badenga talindu egende ke nonye kuruko bini twa muna ndu nabaka sana kutwa cha andu anyora bande baro enjo ya mase chiasi chirimba nindero kete ko badenera ke in kisi but drivers mbabwa the challenges chire chinkong whether digalende na customers bali bako bakombano basireiri digabalenda drivers yaba baba irira muna abantu bamwabo yagera baikana barabuya drivers bechias ngwethera barama demwe amange chinjera badirenda asengenje bakoira chi customers imbozi wangora muna baba ikichinsobo nande bairana na barabungo firi bale bad asengenje yoli osirire talinga no magokobo kwimukyo muntu osirire ngelinga na asengenje yegasiere Kenya yabeirense watu mwaitha na Nairobi mash kuoyo mobere korwa watu muno enkisumu kuoyo mobere korwa kogo iko challenges yokonyora njiringa goikore mereri na abantu abamogendamo mubwatane omolembe nolinga asegasi ethogokora thothethobomo othethomo nderaboko unanyenyekea nande mambi nalio ranyorekera kwaire customer libuya mambi nalio gocha nande yacha gokuoya yagokomba another day kwa moirira talinga ne last moria sireli woli kwairete naro ora connect abande bakonyore egera baikie asengenjo kwa bakorere gasi erengia amasabo naro keregento asemonya bantu nganonya Samueli gakorose chisanduki taligo sabera omwabo gotimuka koruo boiko bwense korende nigo agosaba omonene amukonye kwenyorera enengu injeno yokoroze sanduku nonde naro ogokora mojeri mambia nyasaye otoetobo moyo giagara ogosaba goikosaba nga nyasaye ngonye kongosoka ninjongi gorire jinjira ngore inyore lakini thirigo sabanga ngamboke ngomonda kunyore engo sabanga nyasaye ngigorire njira egere nyore ninje enkonye bese enyore gero maithe mirimo ne mirimo kero omonto muna kubuka bagathe nyasaye ngambuya mono enyonie kwere nyasaye mbuya mono njengitha irani ngambuya mono ngoboka mambi noko nakwo ogosaba kwa bonchoreria abaiga njege ndona ajiko advice omonto ole siko tabwatie mirimo egasi ne egasi aiche gaiga usaicha anda sonde amanye gasi ya kabenda tayira lazima amanye isanduku joko lakini amanye gasi ya kabenda egasi ora aruga iga nogena nonye mbigori okonya ora transport obwathia oswa kisobwende yonzi okore gasi onyore besori ndere gali urumigori je gusi lakini togwa haji goja se governor alenda abantu bashi alenda abantu bechias kobaranga na barabu na abantu bale bagwethera challenges chinkong ga kiandons in Kisi town oro gakonyora omonto bweyashi amolika amolende buno monto bwa abantu bande aya naro amatemwa abaroisi sanduki bagwetera gose chinyomba chiri abaminto batonyorire bakonyara ko bakobekwa elindelio asogotimo kigukwa mwaelio buno yo minto Samuel atoereire aya naro agwetera botambe kuruga iga account yaito ya Kisi gingo reporteria egeta sen Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi
Kwa iguro mwanju muri negasi ende yonskiro erinde onyore omugati bweri tukose sabuni yeri tukeka tukoska bosibono ekero meji abosongo se town ya Kisii gende de kokina mano ni gobono town yogembo yaro erobereiri gochikoba municipality ekiagera ni gobono yaikire ebigwango biri bitakeire kobe municipality korengana ni go egente yededwe ase bunge ye county ya Kisii umuriki ito Brian Sagini nanyona ndeno muteneni bwegichiro gosemeji me omuchibo songo na gutwaria ni roboti irokubwatia umwancho umurigereri turane kujyo sanganere Eyemo Eyemo n'umuteneneri osumekete mu chief officer department ya marketing ya county ya Kisii au joang member tutaina kigere tone nonso sumu chonde nso ko municipality ngirende community nendo byebwa asomo menyu wenseme yumboro bono kebudo yo mutaka ngo ngandora umweshimo ausemo gavana wa county ya Kisii James Ongwae na temo churugo ngemo ni chikobo municipality kuna yao bisi yao ndora ora timo tumuri yao bisi ye yutenenere nendo bisi ye ngende kigere mutaka ni municipality ngirende ke okon bia mana enjengo rokumengo chwan iwando mu chief officer wa boteneneri wo boteneneri bwechichiro na magandra yo chichirayo ekaro togota ebunga municipality igo chilebonchire boteneneri bora bwango ao byo boteneneri bwemechi bose chitown chito chigukina ase gusi wana karo to ikerera ase municipality igeminity ya ikire municipality ego ba govern independent semi autonomous na bere ankari county government lakini ande yetenere taradio kase okora services gete merobere nere municipality yakora na ndabonete gotenere omotenere yakora ku municipal manager na bwata bakori gase balense yaye oyo amabo muhimu akora nere ne director ya municipal services oyo onde director ya enforcement no montonde director ya revenue no montonde director ya environment abanta bonsi karabare under municipal manager na baromba bota bakori gasi bande ige minute ngumuchyoyo bwetere neiro konyara bakori gasi yao wakisha ngo basafi bumuchyoyo baro chi drainage amaribari yakominyoka iga na bwagachi bwechi para chiri chiko basumuchyoyo na ko gandere na nyene chichiro chiri around ga ubuna chiko kinibwa chief kero ko gire ingi mocha mwali gire anana mo tomo ko mo mwata usumo chuna ko ngiyo mugembo ya be municipality mocha mwali gire capacity nere egoika abantu 250 gochigoro ndaba muchyo bamenyete gweta base muchyo bana bo oisanire kabe municipality abamenyi baroro bakora biasara baro nabantu bandi igona numubaro bw'abantu okogera municipality yaro ku municipality ande kwetania abantu 250,000 gochigoro Kero no ari asa matanga ali angina omo deputy governor Josh Mange county ya Kisii ndora abantu batanga bafite mu manager be municipality yorimbo agura sense ya macho egente kero kyo inki yo chuko bakona ndo na barikera ba na manager kura sense me terigo tabange municipal manager kurua sawa macho lakini municipal manager no muntu what experience kia management ogo chiko manage municipality binere abantu bakurugurwa se community yure surrounding gabo mu cyuyu game board managers ese municipality ngotware board members bagotware chairman na board members bande abo na bakurwa within mu cyuyu o game babuna bararwa lakini abantu aba expertise ne director ya municipal services abuna abantu babate skill nande ne bakota byalinge municipal engineer nero na korta gento nero na bari nabantu basomerete skill na bakuru wandons abara na kuru bagare depending on inki umuntu yasomerete chief obuya bugende kega sense meyo obuya no banane kyagere bakonyora funding yego konyo muchi directly ku World Bank lakini municipality karo yabire kabire yo ngo attractire investors bande kurusiko na babago fund municipality directly in terms of ebintu tokora infrastructure magendra yako baigam no cross para na bintu binde na bakonyora bina for example World Bank tibichi and job na chabadanita chiachire chata bintu ko katorege ntoget bine kwende nera ko agrifit bagodi na mangana ye bintu bya mugondo bali mibwa mugondo na koyanda chichiro na bakonyana baro basoireme bagachire chiro bakorereki igo bono municipality yo igeko babuna agent abantu bachi donors bagocha batati to fundiga to ngana
igo chief kero kuri mna mwana ngega timbra ya chatu na kuri orongo ro chia sumu chokero ka ni kin biasare ke pensana ana mono wat kana mo chandu ko imbra na ino na ma nyeno tineta mana marketing ya se kaunti ya Kisii ne mo chamwa ko ni mo chandu no osimu wa department ne ta mana mo chandu ni enjebuno me chief officer o market tindi injebueka ngo watera na torne department chinyinga for instance kara yoko rigeria mangana drainage gari ine department ya lands na roads lakini keroka tuarata mire kyarandre drainage ya ngari ya ngembe ya ko somba maji ndu agaje teri karabatiri nene wetera obraibu mugabo nongwa agataba ngatige drainage ya rosu tugatie maji ari suru tukayatinse baka kaganda to manage ya sari bono ari akor custom waters ebintu binde bire natural na chato ko nyara ko control na karembule go tu ya go po naturally kendo to ko dino ko make sure nga drainage ngo bachire kento chiro bono ekero ye kirabu ne budget yo korunga drainage ne to ko tema kuzuia ku manage lakini remember unit chato ko rani against ni mo chike mo secretary o kwa na Mochunga si karo yendo kyane ndikia mangana mayeni otaro sanganera mutene lumichi chira se county to iya Kisii ukara chinga kichinde asege karo ne kyale yeturi ali tarani ngoro brand sagini senento wato kwa chinga kichindia Hora watu wasagina rogoto ikyo mwali obwa mangana Amayia Ensa Eyemo yabano marogo bakurende kegoika chinsiza to ningira na SMS mangana Amayia ndingo manyu ayamo na mangi bunaendete gwateka imena isiko ya gusigo twaro bulili ubuya marogo yabano kron semerete ni wendete kulisaba yao ne amate yao buya twaro marogo bomuya ire dariane Brighton Akoli Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yakini kirundekerene Nego kurendera Chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko bwogusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubili emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Vuomugusi Chigosori na Steven Ndemo Numurubio Wukumanya Iguru yari kokolekana Asibru bogi Chigosori ao Kurboro gonkurbugusi Kenya Ninsenkima Nabeka ukumanya na kukurentera babwatani ao Kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga Nechinde chinyinge Kereritu kuri Jumamosi